iti napanang tayo pa na misang eskwela ito dati na no malagip yun din nga bakit most eco-friendly billeting school ijay Paway like National High School ket napantayo nakipagpaset iti eskwela brigada eskwela nga ti babayan iti Enro so nag-provide tayo iti fruit bearing trees na may mula iti dito na eskwela ta nakita tayo ka napintas at talaga dito nga inaramid digiti taga Bicol nga nag-stay ijay and napintas talaga nga no DJ makita yo may panggapit daming kompleto da DJ mismo nga pagi anan at kasi DJ nga area pag damanda iti basbasura kan DJ but then pinagbalindang eco park na nagaramid da pa iti peace fund na nagaramid da iti park na nga talaga ken aside from that DJ Jelikod da, di eskwela da, di kita information, iti IEC, di kita napintaan, and then nasumungad ka ijay, mismo nga eskwela, nakita mo talaga diferensya di dati, di ko. So nga, we encourage them to join that sumarunong nga project ti PGIN, that search for cleanest and greenest municipality, barangay, ken school, ken city. So nga, no makita yo DJ transformation DJ nga eskwela adu ti nagpintas DJ inaramid da nga gulayan da and then adu DJ incap kami da which nga DJ put up ti Bicol region ijay in Batidan kasla in Donarda de Gijayan which nga maraksakan digiti adda digiti eskwela ngamin not only DJ high school even the elementary nakita mi pa no kasanot kapintas iso nga da kami nga judges iti kwa na-impress kami talaga na talagang eco-friendly talaga DJ eskwela da kadita nga time kasi adda pa di kita exhibit da di kita nararamid da nga waste diversion na inubra pagpintasan na ngayam di kita teachers supervisor na dumaduma isuda mismo iti nagtrabaho ijay handa na gitugtugot ti karpintero da but then mismo nga isuda gayam kasi di makita mi di gijay rasada isuda nga nagapudya region isuda nagtitinulong nga ng papintas then even invited us PGIN Enro Agriculture na nag-present iti digiti programs tayo iti Enro programs tayo iti about agriculture keten which na they appreciated the Bicol region. Iti biyang ti Enro sir kasano mat anati inted tayo wenno anati inubra tayo sir no kanam tatay panagitad ti fruit bearing trees mga manumot DJ sir. Well nang DJ eskwela nang inted tayo iti about mga siguro nakurang 100 kasi we tried to see the DJ area lang na mamulaan. So nangted kami ti Chico, nangted kami ti Mangga, Ijay kasi that could help also the school ta siyempre mo tayo digitay and then hatis pa kasi tapno Ijay na eskwela ma-maintain armad DJ ko not only lang DJ kinadalos na but then siyempre amo tayo na the impact of the fruit bearing kasi we know that there's also a project of our national government under the leadership of the President Sir Bongbong DJ Kwa 1 million fruit trees give ko na DJ so we are also trying that na here in Ilocos Norte we can also adopt that project so distribution of fruit bearing trees kaya pintas launay for our economic as lahat ko mamat may tulong sang kabasit nga lively mobility kailyan tayo iti probinsya Ilocos Norte.